teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Reza Fishing Aceh teman-teman ya. Kali ini kita coba casting baby GT teman-teman ya. Kita menggunakan swimmer ya. Semoga amis teman-teman. Tetap ya. Bagaimana keseruannya, ikuti terus teman-teman. Semoga ada cintanya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lemparan pertama teman-teman. Semoga kita bisa strike ya. Kita udah lama nggak mancing teman-teman ya. Sekarang baru sempat mancing teman-teman. Biasanya kita cuman menjadi penonton. Nah kali ini kita coba casting sendiri teman-teman ya. Ini airnya lagi surut teman-teman. Oh, strike teman-teman. Oke, strike. Mantap teman-teman. Alhamdulillah, akhirnya kita strike baby GT kita teman-teman. Wuhui. Asik teman-teman, mantap ya. Baby GT teman-teman. Pakai swimmer. Gokil teman-teman. Ups. Kita cari lagi teman-teman. Oke. Mantap teman-teman ya. GT. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Semoga masih ada baby GT-nya teman-teman. Agak susah dikit teman-teman karena air surut, batunya banyak tuh di depan ya. Oh, sambaran baik. Oh, nggak kena teman-teman. Oh, strike, mantap. Strike teman-teman. Oh, besar. Oh, bawa karang teman-teman. Oh, besar teman-teman. Wah, mantap teman-teman. Mantap teman-teman, kita strike lagi teman-teman. Baby GT lagi. Gokil teman-teman, mantap. Size-nya lumayan teman-teman ya. Mantap teman-teman. Yes. Mantap ya. Kita coba pindah teman-teman ya. Sana ikannya udah kabur.
Oh, aduh bocel teman-teman. Sambar. Nggak kena teman-teman. Oh, rame dia teman-teman. Sambar terus. Kena teman-teman. Mantap. Oh, kena dia teman-teman. Mantap teman-teman. Strike lagi teman-teman. Dari tadi dia sambar-sambar aja teman-teman. Nah, mantap teman-teman. Oh, good. Oke teman-teman, akhirnya kita strike lagi teman-teman ya. Dari tadi dia nyambar aja teman-teman. Yes. Mantap teman-teman ya. Oke, kita lempar lagi teman-teman. Semoga masih ada kawannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambar lagi. Ayo, ayo. Mumpung lagi siang nih ya, sarapan siang. Ayo, sambar. Strike lagi teman-teman. Strike lagi teman-teman. Oh, lumayan teman-teman nih. Aduh, mocel. Mocel teman-teman. Banyak kali teman-teman sambarannya, masih belum kena-kena juga teman-teman. Sambar. Sambar ikan. Ayo kena. Jangan cuma nyambar aja. Aduh, rame. Oh, strike. Oke. Strike. Kena dia teman-teman. Mantap. Strike lagi teman-teman. Kena dia teman-teman. Ya. Mantap. Oke teman-teman, ya. Tetap kita masukkan keranjang teman-teman, buat digoreng makan siang teman-teman ya. Ayo masuk. Nah, kita lempar lagi teman-teman. Sambar lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke teman-teman ya, cukup sekian dulu video dari saya hari ini teman-teman ya. Semoga ke depan saya bisa mancing lagi dan bisa strike lagi teman-teman. Nah, karena ikannya pun udah mulai hilang teman-teman. Tapi kalau kita cari ada teman-teman, cuman cuacanya agak panas teman-teman ya. Kita lanjut besok-besok lagi aja teman-teman ya. Oke, sekian dulu trip mancing dari saya kali ini. Semoga teman-teman bisa terhibur. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya teman-teman ya. Dan like, komennya juga ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.